Geçe Seytek mektep var, menin çıkırıştı 3-A klaska menin balam okuydu. Gelip kitap jönde sabak ötüp beriңiz dedi. Anam bardım. Anam dedim çoң balдар emес, 3-cü klastın baldары. Tip qarap turat bardığım. Ana süйлep atam, uşular түшүнүп атабы, жок бу деп атам да. Көп десе даярдап алгам. İmam palanca kitap bunday, tiginçe kitap bunday даярдагам. Ошонун баарын айтсам, түшүнөбү, жок бу деп мындай өзүм күмөнсүп атам, бирок сүйлөп атам. Ana bir убакыт айттым, урматтуу балдар, адамдар 3-кө бөлүнөт дедим. Birinci bölüktörü bular erjürek batırlar, çoğun liderler, sayasatçılar, alımlar, bular tarıhtı jasagandar. Ekinçileri oşulların jasagan tarıhtarın kazga düşürüp жазгандар. Bular da kıyın. Anan üçüncüsü oşol жазылган tarıhtı okup alıp, "Ha, şunda eken maşallah" dep okugan okuçular bolup 3-kö bölünöt. Алар деле кыйын, бирок калгандар ошолорго кошулат бардыгы. Тарых жасагандар, жасалганды жазгандар, анан окуп алып, буракат алып кайф туткандар ушуларга бөлүнөт. Десем барды угуп аткан, эми муну деле түшүндүбү деп отургам. Ана бир маалдана кимди сурап бар десем, бирөө колун көтөрүп, жанагы 3 тайпанын кайсысына кошуласыз дейт. Анан мен esime çıkıp kaldı aytkan sözümçü. Kayşı düştü ben desem, jana aytpadыңыз bu tarih жасагандар, аны жазгандар, анан жырга окугандар, кайсысына кошуласыз деп. Эми ошол жерден уялып кеттим өзүмчү, булар түшүнөт экен. Анан мен айттым, эми жасагандарга кошула албайм. Жазган деле колдон күч 3-үчүсүнө кошулам, жырга окуй берем. Ой, мындай болгон тигиндей десем, ыңы деп калды.